Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici kao deo Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici najstarija je visokoškolska institucija na Kosovu i Metohiji. Osnovan je 1960. godine u Prištini kada je konstituisana uprava fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta. Ova visokoškolska ustanova danas obeležava 62 godine postojanja i uspešnog rada. Svečanoj akademiji održanoj u amfiteatru Filozofskog fakulteta prisustvovao je načelnik Pećkog okruga Milo Stevanović, predsednik opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić, načelnik školske uprave za Kosovo i Metohiju Ivan Zaporožac, predstavnici ostalih fakulteta Prištinskog univerziteta, profesori i studenti. Kako danas, 62 godine nakon osnivanja, funkcionišu, objasnio je dekan Zvezdan Arsić. Veoma važan deo misije fakulteta usmeren je na razvoj i jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda, ostvarivanje humanističkih vrednosti savremenog društva, unapređivanje teorije i prakse obrazovanja i afirmaciju postignutih rezultata u nastavnoj i naučno-istraživačkoj delatnosti. S obzirom na postignute rezultate, postojeći naslov naučni kadar i specifičnosti sredine u kojima ostvaruju svoju delatnost, fakultet ima misiju i viziju da bude stožer očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda, naučne misli i obrazovanja kadrova u okviru društveno-humanističkih i filoloških nauka na prostorima Kosova i Metohije i šire okruženja. Na današnjoj sednici nagrađeni su najbolji studenti sa svih katedri koje fakultet poseduje. U ime nagrađenih zahvalila se Milica Pešić, studentkinja odseka za srpsku književnost i jezik. Najpre u ime svih nagrađenih želim da vam se zahvalim što ste prepoznali i što ste cenili i što ste nagradili naš trud, naš rad, naše zalaganje. A ova nagrada za nas nikako nije neki krajnji ideal, nego je samo jedan podstrek da u našem kasnijem školovanju i profesionalnom usavršavanju svakog dana napredujemo tako što ćemo širiti svoje vidike iz dana u dan, tako što ćemo pomerati svoje granice i svoje ambicije. Hvala i svima prisutnima, kolegama, studentima, svim gostima. Došli ste da uveličate ovaj bitan dan za naš fakultet, dan koji govori o našem opstanku i trajanju uprko svemu. I nadam se, iskreno verujem da će tako biti još dugo. Najbolja studentkinja sa katedre za sociologiju, Bojana Midžović, istakla je da je ova nagrada podstrek za dalje profesionalno usavršavanje. Čestitala bih ovom prilikom Dan Filozofskog fakulteta svim studentima i poručila bih da je nagrada koju sam dobila samo još jedan podstrek da budem bolja i za moje dalje studiranje i usavršavanje na teritoriji Kosova i Metohije. Upriličen je prigodan program koji su uveličale studentkinje Fakulteta umetnosti Prištinskog univerziteta i pesnikinje Nevena Milosavljević i Jovana Micić. Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici danas ima 9 katedri. Za istoriju, sociologiju, filozofiju, pedagogiju, psihologiju, srpski jezik i književnost, srpsku književnost i jezik, engleski jezik i ruski jezik. Školuje studente na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama.